thir tu zong zong te in zawa in chibai kabuk le vek cheu ni nimin ni som thla som pan hi sang ni som ni panga zan re to nu lama khanin lekha pakhat viral chiam mai oma chu enge ani kan ti chuanin lai DCC INC le MNF tho dun na thuthlung kha lai DCC Congress Committee ho hianin an lo potchat an lo ti top le kha alo ni reng maya chumi chungchang chu voin hianin kan ngei tu ho le dona an le khai kan chiar chuak phot anga ti chuan an le kha kan chiar chua zo nu lama hianin ngai dan le rin dan mu dan soi tur ka nei ve ni kha chuan le ka soi nga soi tur ka nei lo kha chuanin soi lo mai don ani chiarang to the president Mizo National Front district headquarters Longklai subject tho ho na chungchang ramta na tho pui du tak lai district congress committee mingin nang le I tho pui te chibai ka bu ka che in hria tangin MDC election kan nei ma khan lai DCC PAC ne meeting nein tho ho na thlung kan siam kha ani election zo nuwa po tho ho zel tura kain ngai lain kan bei sei le rin lo tak main kan tho ho na ti che thei zonga malak na ma wangin lai district congress committee chuan angai thu tak hle hetiang alo ni ta ka chuan kan malam zela po congress party tan thil hlo thonom tak ani awangin tuna ta na chuan tho ho na hi lai DCC political affairs committee meeting chuan ti top ni se ti in alo rela chu wangin voin atang hian kan tho ho na chu kan ti top ta ni ti kan hriat tir che aron ti ati chuan kan tho ho na kan ti top chan te pakhat na MNF ex MLA zingami in ZPM legislator party leader puti zakunga MDC hna house leader CM ni turin le executive member post nga lai mai pek alo ti ama wangin pani na MNF MLA ni mekin Bungklang South Congress block president pu bilal thuama hna Congress MDC ni lai pu premo kanti MCon pu bil to MDC chu lo thlem chuaka MNF party zom tura ma lo la ka wangin ramtana I tho pui zero pia ka chinza president lai district congress committee headquarters Longklai aron tita kha nizana lekha viral chu anita kha le kha ni china kan soyang khan kan soi le kan soi nu lai DCC le MNF te tho dun na thuthlungan lo sign to an lo zia nan to kha nimin ni som thla som pani sak ni som ni panga khanin lai DCC lai district congress committee te chuanin MNF ne nan tho dun na thuthlunga kha anti topa te chuan anti top chan point lian tak pani an ron ziaka ex MLA zingami khanin ZPM legislator party puti zakunga MDC hna khan house leader ni turin le executive member post nga lai mai kha peka khana lo tiama kha an lo hria nge mani lai district congress committee te khan an ngai thu thok hle ti kha achianga ti chuanin kan soidu pakhata chu ke chuanin lai district congress committee te le MNF te tho ho na thuthlung an siam to nu po khanin ke kha chuanin rei kha ankal dun thei kha ka ring lo sim maya achan chu party in hal mai in epreng eng tiklai po in per thin party kha ania an han tho dun an tho dun na thuthlung kha chuanin election vel bak kha ada in ka ring lawa ka ring dikle khop maya eng tinge kan district council hi akal zelang ti hi rilruwa le ngai tu na oma ti hianin eng tinge musical chair hi min play khum le don nge ni nga sarkar nang hiang het tak hi kan ho tu tian min hlui jok don ti kha ngei tu tham fe ania tu na hi chuanin mi pui lampang rin dana tang chuanin musical chair game hi chu om chho tu rangai kha ania chu wang chuanin ani ni hi han ni chho phot dila chu wang chuan hemi chungchang hi chon soibel tur em kha ka nei lo ni ti kha top na tang kan soi te